Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pa kasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Kathy, iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama da iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadag iti padak ababalasang, nga agpilpili, no asino ti rumbang nga ayatenda kadag iti agar-arem kadakwada. Dua atawan ang tinapalabas, idi nagkasar kami kini Janjan. Saan kumaan ni Janjan ti pakiasawaak? Tanini ko, tinabayag akaayan-ayat ko. Nakiwin naswasak kinini ko, gapulang iti simple arason. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Kathy. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitak mo't laangan di boyfriend mo nga ibagpagam. Gwapo mo't gayam. Bagay kami? Wen, agbagay kayo. Ngam, apay akas jay. Kaslasaan kayo mo't nga boyfriend. Apay manan anak ko nam data? Saan kayo mo't asweet? Saan kayo pa nakita ang nag-holding hands? Kasjay ni Nico. Managbabain ngami. No da kami iti boyfriend ko, sweet kami. Uray sa dino ti papapanan mi, naka-holding hands kami latta. Sana kasjay ni Nico. Ngamin, di na kayat nga ipakita iti publiko ti kinasweet na. Sa bagay, at dati kas tao. Kat, bayamon no saan asweet. Tinapatag, agin inayat kayo. Naimbag amalam mo, manang. Kastamad kan Nico. Ala, umunag ka. Umay ko pa siyaran ni Kati, manang. Wan, adala nang ibaunakan ko na. Uraya mon. Sige, manang. Ala, agtugaw ka. Agyamanak, manang. O sige, ipagpabalay mo na. Tapanawan ka pa'y dito eh. Inakitaan di anak ko. Tani, patpaturugak ngamin. Sige, manang. Agbuya ka ta iti TV. Mabit lang gayam, tayalaan ka iti kapin. Pangururayam kinikati. Nico, adda ka magayam dito balay. Well, Kati, inururay ka. Nabatik di cellphone ko. Itay kakadipay. Itay laalaw na. Ay, pasado alas 4. Pasensya kan tanaguray ka itinabayag. Mabit lang Itid ko kanimanang ko dagiti ginatgatang ko agamit na. Para iti baby na. Nagawidan ni Nico? Wan manang, kapampanaw na. Inururay na ka iti manunga oras. 15 minutes lang ang nagsarita kayo. Ay nakananos dahit boyfriend mo. Uray pagurayak iti manunga oras, awan apulos reklamo na. Nagswerte kan ading ko. Saan akas kinimanong mo? Mabayagak lang nga agrubwat. Ay kasta una yun ti umot na. Naanos ti boyfriend ko. Dahil lang, tas saan sweet. Biro kang payla ti sweet a lalaki. Anom nga iti sweet no saan mat anaanos. Uy, Kati, sigurado nga umay kayo kanini ko iji wedding anniversary dagiti dadakkel ko, ha? Nag-text akon kan ka. Katuwan ko nakmat. Ay na, sabali ti text, iti personal. Wan, umay kami. Amumatan a wedding anniversary dagiti parents ko. Naskan mat nga agpartner dagiti umay. Ado ka diti inimbitaram? Sige, ikarkarigatan mi ti umay. Sige, namnamaan kayo adwa ka ni Nico, Nagadumot ang ti tao. Man, ano ko ma? Umasidig ka diti ayan ko. Pudutan nak namin. Ag-holding hands ta na. Ha? Kasapulan ka di pa'y? Katuan kita man dagiti kakadwa tayo. Nag-sweet da. Sige man lang.
Holding hands lang? Narikat mo pa yung aramitan? Makakatawa ak man kada kayo adwa ka ni Nico. Apay manan. Iti wedding anniversary dagiti parents ko May paspasuli kayo mat. Kasano, mabay ni Nico nga holding hands kami. Nag-sweet tupay dagiti daduma. At dapi agiin narakop. Kasta ni Nico, managbabain ngamin. Saan mat siguro akasta? Ay, talaga akasta ni Nico. No maminsan. Agdwa-dwa akpay kit di. No ay ayaten nak nga tawan no saan. Anya? Imbag pa'y ni Janjan nag-sweet. Janjan? Ha? Ay, kwa. Asino day ta Janjan? Awan. O sige ha, inakon. Hoy! Asino day siya Janjan kunakot? Kati! Oh, Janjan. Hello, baby my loves. Kumusta kan ayat ko? Si ka talaga. Pudno mata si kati baby loves ko Kunakan ka. Adan boyfriend ko. Ngamsak mati kay kayat mo akasarsarita iti cellphone. Sak ti birbiro kam. Di ka man nagsao iti kasta? Aklunam kaminan. Sak ti loves mo. Janjan. Mariknak nga ayatan nak, Kati. Boyfriend mo lang ni Nico. Ngamsak ti ayatem. San ka di? Saan ta man apagsaritaan day ta abanag? O sige, amo ka na panugkan. Nangan ka ka din? Inton madamdaman tulangan ang mga anak. Saan ka ngagpapabisin Diyak kaya't ngagsakit ka. Wan, katagyaman ak iti day ta apalagip mo. May itay ni Nico dito'y balay. Apay ka numanang. Siyempre, boyfriend mo. May nakabisitaan Imbagam ko maapimanaw ako na. Ne, apay ko mga ibagak day tangay. Apay anagsan na ay ka. Nauma ako. Anya? Kinapod no na. Iranran ta kalikliklikan. Taapay ngay, kat nagsingpot ni Nico. Kaya't konti makiwin naswas kan kwa na. Anya? Ay naading ko, agpanunot ka man anaimbag. Apay, adan sa bali? Talagang addan, manang. Basta am ti reply ni Nico, iti text ko kinkwa na Nan, kitakman. Mm. Urayan kalat ta dito'y pagkitaan ta. Urayan na kakano? 5 nga oras nga gururay ijay. Katmapan kan O sige. Inakasarita ta i-break kon. Anya? Nauma akon. Naumakan. Gaputa saan aswit. Day tala ang terason. Hay! Friend, big deal kanyak dayta. Unay kamot dun. Di ka lang maasyan ka ni Nico. Ay ayatan na ka. Kaasimot nga agur-uray. Oray man. O sige, inakasarita ta i-break kon. Kati, kunak mo saan kan nga umay. Sorry ha, traffic namin. Maawatan ka. Nakaordor akon. Iururay dalaan kan ka. Sana nga agbayag, Nico. Agap apura ka. Mano nga oras ang nagururayak ditoy. Nakamano akon abaso ti danom. Nico, Naka-make up ka ita. Bagay mo. Ad-ada pimintas ka. Nico, jak kayatan. Anya? Agwin na swastan. Saan ka kumang agsaway ti kasta, Kati? Adda ka di basol ko. Ibagam ko ma. Pagsaritaan ta. Saanin arumbang nga ibagakpay ka. Basta lipatan na kon. Kati. Sige, innakon. Aglinipatan. Friend, di nakmutan bisbisitaan ni Jabalay mi. Awan pa yun awag kan text mo kanya. Kasano?
Busy ka mat ka ni Janjan mo. Naawagan ka, kaduam ni Janjan. At dapay na minsan, nag-textakan ka. Nga, ni mo tin Janjan tinag-reply. Pasensyakan, friend. Kanayon kami nga agkuy-kuyog ka ni Janjan. Binukodan na aminin nga oras mo. Umay kanto inton ka sarmi. Agkasar kayon? Mm. Sigurado ka? 101% sigurado ak. Ay, kaasimot ni Nico No basta isinamlatan. Ay, lipato mo day di a tao. Ngamin, nabayag nga awan kamin. Ni Janjan ita ti kaayan ayat ko. Una yan, nag-sweet kayo kini Janjan. Nakakitaam ka ta kami, manang. Ije restaurant, ije ini. Agsinsinubo kayo pa eh. Kasi nga ni Janjan, talaga sweet. Kasta ti kayat mo. Iso nga imbreak mo ni Nico. Ni manang mat, dakamaten na pailaang ni Nico. Awan day jayan. Nag-abroad ni Nico. Anya ko ma. Sapay ko ma, tamasarakan na ti babae para kankwana. I love you, Kathy. Itiuray ka man. Saan to nga agkupas ti panagayat ko kan ka? Sapay ko ma, tasaan ka nga agbalbaliw, Chan. Ayaten ka latta. Aging gay ti maudi nga angas ko. Ay ayaten ka matunay, Chan. Joji, ni Kathy daytoy. Oh, Kati, Kumusta? long time no hear Apay nga ita lang umawag ka. Mano atawanan akong kontakan ka. Uy, pasensya kan. Ayan mo ita, tapasyaran ka. Sanak basta makarwar dito'y balay mi. Apay, Ay, uy, ibagam mano niya ti mapaspasamakan ka. Pag nervyosan nakmat nga. awagan kan tumanan. Kati, Agungat ni Janjan. No ada ka saritak dito'y cellphone ko. Ikataman day ta sunglasses mo. Tapno makitak tirupam. Manang. Kunakun kat. Agsinumbangir manan ti black eye mo. Manang. Impalubos mo adangran na ka ni Janjan. Magselselo si Amin. Pagselosan na amin ng atao. Bawal kamin abumisita ije balayo. Anya klase ti lalaki deta. Kasta unay ti sweet na no adda kayo itirwar. Awagan na ka iti honey, sweetheart kas kada darling. Ngam no dudwa kayon. Dangdangran na kan. Ha! Ay naading ko, di mon orayan, apatayon na kaday tanga tao. Kumusta, Joji? oh, mabit man lang. Mabalin ka di nga ikatam ti shades kan kalugong mo. Nini ko da itoy. Ala, si kang agbayso. Nagbalik bayan kan? Agsubliak matla adagos. Kumusta ni Kati? Ay, si kalako man tinakiasawaan na. Taapay. Abusado day dyan. Mabitla nga, itad ko ti number na kan ka. Padasam tong awagan. Ngam, di mo basta awagan latan ha. Iranam nga awan ni Janjan ije balay da. Ay na friend, italaan nga umay ka dito yung parlor ko. Onya, agpapukis ka, wano agpa-pedicure ka. Mapanak makityenda. Ngam nalagip ko ti dumagas dito'y parlor mo, Carla. Umayak na agpalabas iti oras.
Urayak ang makaruwar ni Janjan iji balay. Sakbay nga agawid Ay, anya nga ita. Agparparikot kan. Nag-sweet kayo, idi. Kan ayon kayo nga umay dito yung parlor ko. Ang amita, agparparikot kan. Carla, Ala, ano sa muna? Agasawa kayon. Iso ati rumbang nga ramidin nyo. Kat ipatagyo ko matitunggal maysa. Ibagam dagiti di mo kayat kan kwa na. Kat ibaga namat dagiti di na kayat kan ka. Tapno naragsak tilindangin nyo. diya ka mo. Yung talagang agbababawi ka nakiasawa kan ko na. Ang nagkalaysa kayon. Nadjakon makaanos. Talaga asina ako ni Janjan. Mabainak kumangagpakita kini Nico, Mr. Lonely. Uray la makalwa ni Nico ang nakakita kanyak. 1. Nagkamaliak iti pinili a lalaki. Numa isublikla ang kumati na palabas, pilyek ni Nico. Dayto iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Kathy. Kathy, pagayam ko, sapay kumatag serbi eleksyon daytoy kadagiti babbalasang ken babbaro. Amerisen nyo analaing ti ugali kan aramid ti ingkay ayatan. Kan saan kay kumanga agapura amakikalaysa. Tati kalaysa, kat saan arabrabak dayta. Bueno papagayam, maing ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Kathy iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.